Hoi no rei te iwi hei a ko ake nei tīmata I te tau o mauma hoi ho rongonui o poi piripi ara te Melbourne Cup. Kei te papatau o mauma hoi ho o Ellerslie I Tāmaki Makaurau te tokomaha o ngā tāngata e whakanui ana I tēnei rā whakahirahira. He wairua whakataetai I Tāmaki Makaurau I te rā nui e tua I te tau whaina hoi ho matua o te moana nui a kiwa ki poi piripi. The history and the tradition that goes with the Melbourne Cup is what makes it so unique. Kua hipa te toru te kau taua George Simon e mahi ana hei kai pānui mona re hi hoiho. Enari koinei tētahi o nā rā nui ki aia. Yeah, it's been a wonderful ride. Kua hau te rono o tēnei mātanga hoiho ki te ao. Enari ko tahi ana ke te pū mahara e korera e wareware I aia. Ara ko tōna rā tuatahi hei kai pānui ki taupō. But I remember being a typical 17-year-old, I thought I knew everything there was to know about race calling, but I was cruelly exposed on that particular day. It was pretty rough. I te mea koinei pēr tētahi o nā whakataetai nui rawa mo te ao rehi hoiho, me pātai te pātai, kowai katoa. I think the horse that won last year, Americane, on what I saw the other day when he won again, showed that he's back to in that winning form again. No reira kia tere te tuku I tō pēti, ka tīmata te rehi hei te upoko o tēnei haora tonu. Rāpara tāwhai te karere.